Tu bola otázka, potom som to videla, že či Mirka niekde pracuje, či má nejaké peniaze. No, že vraj si zaplatila ten byt, v ktorom je teraz na mesiac dopredu. A že nepracuje, že pracovala 2 dní v nejakom hoteli, potom zase nikde. Nebo ho dotovala ona. So, and also she said that she sold her iPhone so you can pay for your car and child support, and she doesn't have money because of you. Because of me. I swear by God. When I know she never pay one Egyptian pounds. I pay for her everything. Takže za ňu všetko platil, že nemala žiadne peniaze. I pay for her. Takže že odkedy ju spoznal, takže mala $1, že za ňu všetko platil. Takže to s tým, že predal iPhone a dala mu peniaze na auto a na alimenty, takže to vôbec nie je pravda. Takže v podstate... Even taxi, even any coffee shop, whatever, I paid. Not she. And she was showing the picture of your daughter on the live on TikTok, like from where she has the picture of your daughter. Maybe she was calling me, or I was in stream, and she would do but it. it was in your apartment. That's what people are saying. I was open also stream with my daughter in an apartment. Okay. But I have one question for all people, please. Yes, I will translate. All people believe Morush. Pýta sa vás všetkých, že či veríte Miruš. Tie všetky veci, ktoré vám teraz povedala. Na toto som už odpovedala na ukazovanie Orfy a na fotky, to už sme si tu povedali, už sme si to vyvrátili. Ale pýta sa vás, že či je veríte. Everyone say no. No, so they don't believe her. She has I swear I say only true for all people. She has a long history of lying, you know. So hovorím, že má dlhú históriu v klamaní, takže nikto jej neverí. This is not first time, yeah? She do it. No, yeah, of course it's not the first time. So, že či to je prvýkrát, že to nie je prvýkrát, čo to robí. And she was saying today on her stream that she was talking to your parents, your mom or something like that. My mom, she already knew it. I swear she is so stupid liar. I swear by God. Som mu povedala, že dneska Miruš povedala na streame, že sa rozprávala s jeho rodičmi alebo s jeho mamou alebo niečo také. Takže hovorí, že klame. Proste, že prisahá, že je to obyčajný klamár. 1 minute, please. If my family calls she every time, and every time like what she say. Why I'm not take she here? And I left Esther in Hurghada. Maybe if I love she, and I want she, and she's because my family, and I contact with her for every time. Do you understand what I mean? Why not? Why is she saying that this whole is just a game? Like because she's saying that Esther is saying that if you will be with Mirush, you will never see your daughter. So that's why you're pretending that you don't want to be with Mirush, and you are staying with Esther for now. But once Esther is back to Slovakia, you will go back to her. Esther will not back to Slovakia. Esther, when she back, I will back with her. Okay. Ahoy. She's beautiful. Why you don't want to go to her stream and tell her everything? Because I can't do it. I always want to do it, but I see people say to me no. Because if I do it, I will give she important for me, you know? Yeah, I know what you mean. Ja som spýtal, že prečo teda mne ide vysvetliť na streamku, nie a nakoniec ako to ukončí. For me is nothing. For what I need to be myself like this. Že jej nechce dávať nejaký pocit toho, že by bola pre neho dôležitá, že jej musí niečo vysvetľovať, takže už chce to. Deniska, ja som sa o to spýtala predtým už na streame a povedal, že nevie, kto u nej bol. And people are asking why she is showing pictures of you in her bed with a dog.
Again? People are asking why she is showing pictures of you in her bed with her dog, like you were laying on her bed. I swear she's fucking lying. This already this photo in my home. It was like a long time ago. Yeah. Že to sú fotky z jeho bytu. I can say something, please. Rumi. All this photo, what you see, this only for first week. Že všetky tie fotky, ktoré ukazuje, sú z prvého týždňa, čo sa poznali, alebo z prvých 2-3 týždňov, čo sa poznali. No. She make Orphy like fake, and I was broken this. Takže to Orphy bolo fake a že on to už proste zrušil ten papier. She's showing your naked pictures live. She's stupid. She need psychiatry. I swear she need psychiatry. Yeah, she does. Že hovorí, že potrebuje psychiatra. Fotky som poslala do skupiny, do rúžovky a ešte to asi nie je to schválené. True, yes. I swear she need psychiatry. I say I have one question also, please. How some person normal, okay? Normal person can take like 4 or 5 night calm, and after that drink vodka. Že pýta sa, že ako Hurt your hand. You understand yes, I understand. Pýta sa, že ako niekto normálny môže si zobrať 4 tabletky na spanie, do toho chlastať alkohol a potom sa rezať na live streame. Že ako si myslíte, že je to normálne? Zeptáš sa prosím, proč policia nic neudělala. No ona má totiž to ešte platné víza, proto si nič neudělala. People are asking why people didn't do anything. Like why police didn't do anything when they came to her apartment today. Like why they didn't take her away. People are asking... I tell you why. Because in our roles, police can't do it because she have visa. And she don't have any problem with police, you understand? Takže ona nemá žiadne problémy s policiou, má platné víza, proste preto oni nemôžu robiť nič. Ako reálne čo urobia. Predpokladám, že to nefunguje ako v Čechách alebo na Slovensku, že... You know why she say now all of this? Why? Because I block her everywhere. Že či viete, prečo to robí teraz, čo robí na tom streame, že ukazuje tie fotky, proste, ktoré sú staré konverzácie, pretože ju blokol všade. So she cannot reach you anymore. No, thank God. Take care of your Nevolala family. s jeho rodičmi, že si proste vymýšľa, že to sú tiež blúdy. Do you regret that you met her? What? Do you regret that you met her? I hated this day, I swear. Spýtala som sa ho, že či ľutuje, že či ju stretol. To sa pýtala, ani neviem kto. A hovorí, že ľutuje deň, kedy ju stretol. She's saying that you haven't blocked her. She said that you didn't block her. Like, No, I already block her for anywhere. And already I sent you all the photo for this. Že ju blokol všade. Že mi pošle ešte fotky. Nebolo to u neho v posteli, teda u nej v posteli je to u nej v posteli, teda nebolo to u nej v posteli, ale u neho v posteli, keď ešte Ester tam nebola. Takže... She was with me yesterday in group with 6 or 7 girls. ثواني 6 or يا عمي بس ثواني. Is she taking some drugs? Is 6 or 7 girls and all girls say out يد ثواني. شوفها say all girls ماشي، أقول له يا ما. أخي يا عم يتقل لسه عشان ده حوار والله. يا بيا انا بخلص لها حوار يا جدع. Is she taking some substances or drugs or something? لا همشي تمشي. طب روح يلا all be she put me in group
have 7 girls, and all girls like again new game. You understand? All girls try to me. She love you. You must come back for her. You know what is say? So when And when did you break up with her? When? Like a week ago? me, Yes. When? I go only. I stay with her. She like 1 week only, and I know she is not normal. I go away. So So, before 10 days or 12 days, she put it in group. Some speak about me, me doing police now, me, you know what I mean? Jacoin. So, and after this, she say to me, she makes this game, okay? Because she want to say to me, Esther, do it. And I was going, she want I go fight with Esther for she do it. You understand? so she was playing a game with you and Esther or something like that. Yeah, because I fight Esther. Nikto nelhal o Orfi, to Orfi není pravé. Keď si pozrite na pravý Orfi dokument, ako vyzerá, tak je to trošku rozdielne. Tvrdí on, že to je proste fake kvôli tomu, že tam majú nejaký ako zákon, aby si mohla ona, neviem, či u neho bývať predtým, pretože tam bola, alebo ona si prenajať byt, proste niečo ukazuje. Orfi to už ukazovala. Už to píšeš do skupiny. A že vlastne všetko to, čo ste videli za posledné dni a to, čo tam revala a proste tieto veci, takže to bola že psychické vydieranie všetkých, no v podstate, čo sme si všetci mysleli. Fake Orphy, you say. Yeah. And it is like the original Orphy looks different from that one. I think For sure. so. For sure, if I need the original Orphy, I need to go to lawyer. I need two people with me, you understand? And I make normal with data, with everything. Takže proste normálne, originál, oficiálne Orphy vyzerá inak ako ten papier, ktorý ukazovala ona a že na to proste potrebujete ísť k právnikovi a to už všetci vlastne vieme. Nic neměla, tak na co falešně, tak na co. Deniska, já tomu nerozumím, já v Egyptě nežijem, nevím, ako to tam funguje, on tvrdí, že to mali kvôli proste bývaniu, nejako, aby ona mohla asi u neho bývať, pretože vieme, že ona u neho prebývala nejakú dobu predtým, ako si zaplatila tento byt. She can have Esther. Really, this is good question. This is good question. Someone here asked how she Yeah. can have Esther Orphy. So you have I don't know how she can get it this. You understand? že on nevie, že ako sa k nemu dostala, k tomu Orphy. So you have official Orphy with Esther and she have it, but she's showing that online. I have already Esther Orphy, but already it's not with me now in embassy because we finished the comment for official married. So you are officially married? Now, yes. And Takže oni sú... already next month I will go to Cairo, embassy Slovakia. Aha, takže on ide, takže oni sú s Esther už oficiálne zobratí, už nemajú iba Orphy, ale už sú v oficiálnom manželstve a teraz má ísť on do Káhiry na slovenskú ambasádu kvôli nejakým veciam. Neviem, nerozumiem tomu. Jestli byla u něj doma, tak je jasný, jak se... one lady, and it's smart comment, she said that if she was staying at your flat, it is obvious from where she has your Orphy with Esther. Maybe she was going through your stuff. If you had... here we go. I think for this. Already I think for this. Takže v She can podstate do it. presne... She can do it. Presne, tam ten koment, neviem, kto ho písal, Mona, že ona vlastne zostávala u neho, takže ona mu podľa mňa prechutrávala veci, takže odtiaľ má to Orphy. Proste a teraz to používa proti nemu. Saroška, ahoj. Ajoj. Hele, akože neverím ani jednému, ani druhému, Tramiru úplne na 100% vôbec absolútne nič a tomuto druhému, ako podľa mňa na niečom hovorí pravdu a niečo si vymýšľa. Please ask people.
this good decide I have my family and I go away from she, or I make mistake. One more time. Can you ask one more time? Yeah, my question. Already I always have two options, my family or she, yeah? So, že on má vlastne iba dve možnosti, buď jeho rodina, alebo Miruš. And? I choose my family and I choose live with normal family and I must care about my family, yeah? Že sa musí postarať o svoju normálnu, proste o svoju rodinu. Áno. Yes, that's true. You have a daughter, so Where is problem for this? it's not the problem, it's your choice. So, Yeah. Why? Yeah, I want to ask people, this is right or no? of course, they're saying, pýta sa vás, že či je to správne, že sa rozhodol, že zostane so svojou rodinou, ale ako všetci More people vieme. also angry with me. Because you started with Mirush, you know, so you shouldn't at the first place. Yeah, You shouldn't. I want to say something. Before I was have problem with Esther. Okay, this is true. I was Že oni have problem. že mali problémy s Ester a že pravdepodobne asi sa... I was have problem with Esther, and I am with Esther. We talk about the break up. This is true. Okay? But when she come and she make all the problem between me and Esther, I know Esther do this only for love. You understand? Yes. For this, I must come back for who love me. Takže oni sa vlastne rozchádzali, alebo sa rozprávali, že sa rozídu, potom tam prišla do toho Miruš, takže to v podstate využila, on bol s ňou a potom sa oni dva rozhodli, že sa dajú naspäť dokopy a proste ona tam teraz robí takéto scény a problémy. Jo, Deniska, máš pravdu, dneska budem z tohto úplne vyčerpaná, už to normálne nedáva. Takže říká, že chce vyhodiť Ester a nechať si ma... Ne, to vôbec to nepovedal. On povedal, že som zostal s rodinou a že sa chcel zbaviť Miruš. Ne. No práve naopak. People are saying that whoever start with Miruš wouldn't end up good. Like they would have issues. Like if you are dating Mirush, you will have problems in your life. No, I will say to her normal. I can't be with you because I must have my family. You understand? I say normal. I will say normal. And she started drama. She started playing of me and this. She started put like a game. Why I don't Takže na want a game? začiatku bola normálna a potom po týždni, po dvoch to začalo proste citové vydieračky a proste problémy a drama. Romičku, že ona to no, she is saying that wait, I will have to find the comment, že to říká Mirona. Ďakujem si. Platila. Nie, je to pravda. Ona predala iPhone, aby si mohla zaplatiť byt. Proste to sú zase keci. Z čoho, že má nejaké peníze, predala iPhone, proste zaplatila si z toho byt, Jacob má tiež nejaké tie... Deniska, môžeš napísať, prosím ťa, ešte... Miruš is saying that you will kick out Esther and you will keep your daughter and you will be with Miruš. That's what she's saying. I swear I don't know what I answered to you for this question. Yeah, I know. Takže proste sa na tom smeje, že je to úplný bullshit. Že to I will answer to you, you know when? Baba. When I will be in Slovakia after 2 months. Že vám na to potom zodpovie, keď bude 2 mesiace na Slovensku, pretože sa tam asi chystajú. Nie, nezaplatili ho. Ona aj na tom prvom strive s ním vravel, že si to zaplatila ona sama na celý mesiac. OK, sit down. A on hovoril úplne isté iné veci, aj keď bol mimo priestoru, kde bola Ester, takže... Baba, ja. Aťa. Ale každý si spraví svoj obrázok. OK, tak تعالي هنا. Vladimírky chovania si preto spolu už nie sú, preto by sa zablokoval. Can you please take Deniska on window? Can you please? You can take. You can send
Deniska, môžeš prosím ťa to poslať request? Môžeš poslať request? Jemu? Ja neviem vôbec, ako sa to robí. Aj Orfi z Míru, už sme na to odpovedali. Je to falošný papier, reálne originál Orfi vyzerá úplne inak. Čau, Denny. Já jsem tady. Ahoj. Čau. Tak teď bych mu asi měla říct, že že ti budu pokládat ty otázky, co tady píšou. So Denisa is here because I cannot read all the comments in Czech or Slovak and then translate and then translate back. So she will help me. Okay? Yeah, because my brain doesn't work properly anymore. Okay, tak let's start. Pojďme na to. Jdeme na to. Tak fajn, tak tady to počkej. Máš se zeptat, jestli jsi změnil heslo na všech účtech? People are asking if you have changed password on your like social media and everything. Yeah, I changed it. Áno. Že si to zmenil včera. Pak, že si prý myslí, že když je v rodném listě malé, takže jsou manželé. Tomu nerozumím té otázky, že když... Že Mído si myslí, že když je napsaný v rodném listě té holčičky, takže jsou manželé. Ne, on teraz vlastně vravil, Mído, you said that you like made officially your marriage, right? You married officially Esther, so it's official, it's not Orfi. Že oni sa už oficiálne zobrali, pretože to už to Orfi už ani nie je. I was in embassy, okay? And they have go to embassy also when you Cairo. Yeah, Cairo embassy. Že musia ísť do Káhiry na tú ambasádu aj, že oni sa už oficiálne zobrali. Takže ja si nemyslím, že to má niečo spoločné s tým nejakým, akože, že je napísaný v rodnom liste. Takže Mirka teďka řekla, že chtějí sebrat malou, že to je plán na Ester. No na to už odpovedal a povedal, že je to blbosť, že proste, že na to zodpovie, keď bude 2 mesiace už na Slovensku, že proste si to vymýšľa, že žiadne plány neexistujú. Pak otázka, proč Ester nepromluví místo Mida? Why Esther is not like talking and saying like what is actually happening? Why she don't wanna like come up with? Because Esther don't like it. Social media. Esther don't like it. Because already I know Esther, if she be here, okay, more stupid person, more stupid people. Take a screenshot and put it in group, you understand? Že nechce sa ukazovať proste na verejnosti, nechce byť na sociálnych sieťach, nechce, aby proste ľudia proste si to nahrávali a potom udávali na facebookové skupiny, čo ja zase chápem na jednej strane. Takže, a zase na druhej strane asi by to možno bolo lepšie na očistenie mena. No. Nie na očistenie mena, ale no chápete. Jo, jasne. Že si začala, keď mal manželku, pretože mali nejaké proste problémy predtým. A Miruna sa tam vtrela a proste po prvom týždňu, ako sa poznali, tak začala robiť problémy, takže už od nej cúval, samozrejme, že sa stretávali, ale že viac menej proste to nebolo ako z jeho pohľadu nič vážne. To isté v podstate ako keď Tony rozprával, že s ňou nič nejako nemala a ona si to všetko vymyslela. Robičku, tady je otázka. Je pravda, že Ester ani on nemají peníze a prázdný byt? People are asking if that's true, that you and Esther don't have money and your flat is completely empty without furniture and everything. I will answer when I come back Hurghada, I will show all people. Že vám odpovie na túto otázku, keď príde naspäť do Hurghady, do ich bytu a že vám ukáže ako vyzerá byt, že je to bullshit. Proste, že to blbosť. To sú to, čo hovorila za to, že mu zaplatila Miruš mobil, tak to je blbosť. Miruš si z tých peňazí, za ktoré predala iPhone, zaplatila nájom na mesiac dopredu. Na to má aj Jacob dôkazy. Jo, pak tady je napsaný, že Miruna říká, že Mído nemá cestovní pas, takže na Slovensko nemůže. Miruš is saying that you don't have a passport, so you cannot travel to Slovakia. I don't have passport. I have my passport, I swear, and... Can you show us your passport, just so people can be quiet? Okay? And my passport for Hurghada.
Že má pás a má ho v Hurgade. So But can you show us... I can come back. I can come back. Send it to you. OK. Takže keď príde, takže mi ho pošle. Maybe you can... we can jump on online and you can show me the apartment with the furniture and your passport. It's okay. When I come back, I can do it. Takže keď príde naspäť do Hurgady, takže nám ukáže ten byt, v ktorom Miruna tvrdí, že je prázdny a že nám ukáže aj ten pás cestovný, ktorý tvrdí, že nemá. Jak na toto ona vôbec prichádza, mi povedzte ľudia. Z takéto veci vymýšľa. Nie, normálně vážně, Denny, povedz mi toto. To není normálné. Já bych to řekla jedním slovem, prostě ona je magor. Miruna nepracuje, ja som sa ho na to pýtala a povedala, že pracovala niekde 2 dní v nejakom hoteli, potom zase nie. So Miru, she's not working, right? Midu. Já jsem ji dneska mám ráda, aha, no. That is right. So she's not working. Who? Pochopil, že Miruna není slavná, ale bizár. So you've She now can't work. She going work only 2 days and she make problem and everyone kick her out. Takže ona ide, že ona nemôže pracovať, pretože ona niekde pracuje 2 dní a potom urobí problémy a potom ho vyhodia. Denis is asking if you understand that she is not famous in Czech Republic, but she is just bizarre for people. Do you know that? Do you understand that? I understand this only now. But before that, all people say, she said to me, I'm live singer and blah blah blah. Takže že tomu rozumie teraz, že proste, že už to pochopil, že Miruša je bizára, že není slavná. No. To blablabla, nebo vyskočím z kůže. Jo, presne, už na to všetci alergickí. Nebola s jeho rodičmi, na to sme sa pýtali, že je to úplná... A prej řekla... You like the best one in Czech, you know? She's best bizarre in Czech. Well, she's very famous bizarre. Romy prej teďka řekla, že všechny svoje poslední coiny poslala, protože on je bez peněz. Midu. She's saying that you don't have money and she send you coins from TikTok because you were broke. Is that true? Co mi sekol? Nebo čo? Jo, asi. Mě taky. Mě taky. What? She's liar, baba. Že klame. Že proste klame, no. Z čeho žije? Do you work, Midu? Do you have a job? Yeah, I have my animation company. Animation company? Yeah, it's my company. Že on má nejakú animačnú spoločnosť. Like you work for the hotels and you have your stuff. Tohle je perfektní otázka, Romy. Včera livestream s holkama byl nahraný, říkala, že mu psala odpovědi. On bol na nejakom livestreame. Jo, on měl livestream a byly tam holčičky Kateřinka a ještě někdo. No. A pokladali mu otázky a ona, Mirka dneska tvrdila, že kdykoliv, že ona mu psala odpovědi, že kdykoliv se takhle poškrábal nebo co, nějaké čičoviny. Že to byly všechny odpovědi její a že on jim to vlastně jenom četl. Že to je taký bož, to mi idem ani hovoriť, ty vole, kto si toto vymyslí. To ti normálne rozumne zoberie toto, chápeš to? Miru is saying that you two, like you and her, you have like some signal when you are touching your face, and with that you are telling her that I don't know, you are communicating with her through the screen because you are touching your face. I don't understand that at all. That you are touching your nose. Because I don't want someone touching me, you know, and already she. The people, like she's saying that when you touch your nose, you are lying. Again? The people are saying that when you are touching your nose, you are lying. That's what Miruš is saying. Like every time you are touching your nose, you are lying to people. Miruš say this. I swear to God. Ja neviem, akože to sú také podľa mňa, vieš, už veci, že to proste ani nevymyslíš, ako by toto niekoho napadlo.
ako mne príde celý ten stream po tom streame, čo vlastne mal tento prvýkrát, ja som tam bola s ním a potom všetko to, čo si mi Runa vymyslela, tak mi to prišlo ako, že no tak teraz ako ja sa na to vyseriem, pretože on hrá takéto hry. Yes, I'm listening. Please, can I put telephone only 3 minutes? I back? Okay. You talk all people and say all question when I back, okay? Okay, že na 3 minúty musí odísť, takže sa tu môžeme rozprávať asi sami, no. Že príde za chvíľku. No proste mi to prišlo, že všetko to, čo povedala, si vymyslela. Hej, proste úplný bullshit, akože... Neviem. A tak já si myslím, že to je tak nějak asi jasný, že ona lže, když tiskne, takže tady jako... Ja mám pocit, že proste ona vytvorí prúser a ona sa snaží z toho prúseru vyklúčkovať, takže vlastne ona zo všetkých ľudí urobí debilov a vlastne teraz to zahrala tak, že on hrá hru na Ester a že vlastne oni sú dohodnutí úplne inak a proste takéto veci, čo si myslím, že vôbec nie je pravda. Takže mi doba na práci, takže nevím, jaká není pravda. My jsme se neptali na práci, ne? Nebo? Pýtali on, že má vlastní animačnú company, akože normálne, že má proste ako mal Tony nejakú tu a že má spolupracujú s nejakými hotelmi. Takže ako... Ale dôkazy nemáme, proste ťažko povedať, či to tak je. Ani taky si budem přečíst otázku Teru 2017. Počkej. Musím najít. Tady to hrozně no ja vím. utíká vůbec. Ona kde pracuje, nepracuje. Proste povedal, že 2 dní niekde pracovala a potom tam robí problémy a že ostatní vyhodia. Proste to klasika, ako to tu bolo už aj predtým, že jo. Hledám. Mňa dneska Makis mňa mutli na jej streame, keď som písala, že si vymýšľa proste, že to Orfi nie je pravé. Lebo keď si pozriete normálny Orfi oficiálny dokument, tak ten dokument vyzerá úplne inak ako ten zdrab papíra, čo tam ukazovala ona. Jo, prý bude chtít po Ester podepsat nějaký papír a vezme jí malou. Ježiš, ona je trapná. Jo, a jak jej vezme, prosím ťa? Ty máš deti, ty vieš, ako to funguje, nie? Čo ona príde? Já jsem Česká, mám Čecha, vole. No ja viem, ale že proste tak vieš, že to nie je jednoduché někomu odobrať dieťa, tak som to myslela. Tak hele, já nevím. Hej, ona je tupaňa, hlupaňa, ty vole. Prý si dnes psala Mirce, jak se má. Ne, nepsala jsem jí, jak se má. Psala jsem, že by toho měla nechat, že ponižuje sama sebe. To je všechno. Inak akože ja si myslím, že to ešte z toho bude veľký prúser, keď jej dojdú prachy teraz, keď na to nájomné. Ona v podstate nemá teraz nikoho, kto by ju dotoval, pretože on tvrdil, že ju dotoval, alebo že jej všetko platil, pretože ona nemala žiadne peniaze, nikde nepracovala. A ja si myslím, že keď jej to dojdú úplne love a nebude mať ani kde bývať a nenájde si ďalšieho kolíka, ktorý ju bude dotovať, tak ona proste buď skončí na ulici, alebo ju niekde proste zavezú na púšť, ale neviem, no. Prdel. Ja neviem. Pracovala v jeho firme? To je dobrá otázka. Mně už to přijde. Ona to teď říká na streamu. To je normálně dneska lepší než TV. Jo, já se bavím, no. Říkala, že jsem jí psala, že ju mám ráda. Hej, tak dobré, no. Ty jsi taky špion tady. Já jsem špion. No. Ať oblokuje všechny lidi, který mu Mirka umyslně zablokovala. Jo, nájemní smlouva je ale na něj, takže jí to bude... Co? Počkej. Tak víte, který z nich říká pravdu. No tak ako každý si urobí obrázok sám. Neviem, čo tam píšeš tie vykričníky, keď sa ti to nepáči, tak sa zoberá choď odum dál, hele. Mimiru na určite streamu, ak sa ti tam páči viacej, tak sa zoberá choď. My tu nie sme o toho, aby sme tu tvrdili, kto má a kto nemá pravdu. Proste chceme sa ho spýtať, ako to vníma a vidí on. Takže asi tak. Tak. Jak jakože nájemní smlouva je na něj, takže jí to bude platit asi, když... Není nájemní smlouva na něj, ona si ten byt platí sama. Tady to píše to... Tak nech ukáže nájemní smlouvu. Marcinka to tady píše. No nech ukáže. Když to píše o několikrát, no tak promiň, Fereniko, Bereniko, nebo jak se jmenuješ, ale tady to fakt jako lítá ty komentáře.
Přesně tak, Mirka vždycky lhala ve všem. To je prostě chronický lhář. Alimenty na dceru, s ktorou žije, presne tak. Prečo by mal platiť alimenty na dceru, s ktorou žije? Veď akože, kto je tu trošku rozumný, tak si je dá jedna dokopy. Takže v noci na Teď říkala, že si ji všude odblokoval, je zoufalá. No tak třeba si ji odblokovává, no. Teďka třeba, nevím. Jo, tak ale tady čekáme. Jak krávy. Ja jej napríklad neverím ani slovo, pretože všetko, čo ona povedala, sa vždy vyvrátilo proste. Víš? Vždy sa našli dôkazy proste proti tomu. Ja viem, že oni nie 100%, hej, to ako, čo si budeme. Vždy má telefon tady přesně. Proč říkala před hodinou? Fifinka, proč říkala před hodinou? Ne. Ja som mu zle rozumela. Alebo on mne a proste sme sa tam nepochopili a takže ja som to pochopila tak, že on jej zaplatil byt. Potom som sa ho spýtala ešte raz a nie, že ona si ho platila. Takže v podstate to, čo Jacob hovoril na svojich streamoch, že ona predala iPhone, aby sa mohla zaplatiť byt a že má na to nejaké dôkazy, tak je evidentne pravda, pretože on v podstate potvrdil teraz, že ona si ho platila sama ten byt na mesiac dopredu. No, prosím vás, nepsala jsem mi, že ji mám ráda, já si potom klidně zapnu stream a ukážu vám, co jsem psala. Proč se vůbec rozvedla? Ona ještě není rozvedená, prosím vás. Brzo budu doktorovat diagnózu pohnici jako syndrom růžové hlavy, no. Růžové prasečí hlavy. Že on nemá v byte ani pračku, ani kuchynskú linku. Povedal, že keď sa vráti naspäť do Hurgady, takže si zavoláme a že vám ukáže, ako vyzerá ich byt a že vám ukáže aj ten pás, o ktorom tvrdí, že nemá. Pes nevieme, kde je. Dívka na houpačce to bylo špatně pochopeno. Teď to říkala Romča s tím nájemem. A tá hlasovka, ktorú púšťala, že mu chybí, no tak to bolo tak, že keď tam on volal policajtov zo včerajška do rána, keď sa tam rezala a chlastala, keď zobrala 4 tabletky a do toho chlastala alkohol, tak on volal s policajtami, ktorí tam išli, ktorí tam boli a ona to potvrdila. Yes, wait, please. A policajti mu povedali, aby ju ukľudňoval nejakým spôsobom, kvôli tomu jej to poslal. On tam ešte povedal, že nerob drámu, už stačilo proste. Tam to bolo jasne počuť. People are asking about the message, the voice message what you send her, and I'm telling them that you sent the message because the police told you that you have to calm her down. Yeah, you must calm down because I want the police to quickly, you know? Yeah. Takže policajti mu proste povedali, že ho má ukľudniť. Romy prý mu dala 8 000 na auto a 5 000 na nájem a za zbytek si koupila telefon. To teď má. Miruš is saying that she gave you 8,000 for a car and 5,000 for rent. Is that true? For rent, 5,000? This not true. Yes. This and 8,000 for a car. 9,000. This rent from 9,000. Okay. 9,000 and already I pay for myself everything and I pay more than myself. I pay for her everything. But you said that she paid for her apartment, like for her flat. No, I'm not paying for that. No, like she's paying for her flat. She paid for herself. Yeah, and I pay for myself. I buy for her every time coffee. I buy for her every time cigarette. Every time meat. Every. No, takže on platil kávy, cigarety. Kávy, cigarety, všetko, čo chcel. I was paid. Kávy, cigarety, proste keď boli vonku, tak všetko platil on. Nájomné si platila ona a ona mu neplatila žiadne auto ani žiadne nájomné. Prosím tě, prý už psa u sebe nemá. You know what I need? What do you need? I need only she go away for me and khalas. Takže on chce, aby mu dala konečne pokoj a chalás. Neviem, čo je chalás, ale chalás. Chalás stačí, ale prej nemá už psa. People are saying that she doesn't have a dog. Do you know anything about the dog? No, his dog is her home. No, she is lying. The dog is not with her? Dog was here now. Že pes by mal byť s ňou. Ako viete, že pes celý deň tam psa nikto nevyváža a nevypustila piča preč niekde?
Takže o něm tvrdí, že když o ní bude mluvit zle, takže bude mít od lidí hodně dárků z TikToku. Miruš is saying that if you will be talking badly and nasty about Miruš on live stream, that you will receive lots of gifts from people from Czech Republic. That's why you are telling the bad things about Miruš. I swear I don't want anything for anyone. Že on nechce od nikoho nič. I want anything for anyone. I will not say bad or good. I will say only the truth. خلاص, you understand? Že on nechce od nikoho nič, žiadne dárky ani nič, že on proste hovorí to, ako to je. Že on to nerobí proste kvôli nejakým dárkom. Takže prý odblokoval, protože ji zas potřebuje. Miruš said that you unblocked her because you need her for money or just that you need her, that you unblocked her. This is what she's saying right now. You know, you unblocked her. Already she unblocked. Že je zablokovaná. Why is she lying? Prečo klame? I thought she will be Because only like she want to now play only, understand? Že sa zahráva s nimi nejako. Jo, no ale počkej, na alimenty prý nemá pas, prý nemá dům, ani jo, to jsme říkali. Magor, no, tak to je ty vole Magor. Počkej, já to tady projíždím. Má psa, neviem, či má psa. Že má rodný list, má ale v arabštine, takže má vlastne majetkom Slovenska. Hele, to sú také dohady. So people are saying that your daughter Sophie doesn't have like Egyptian birth certificate, and she is basically Slovak. She is not Egyptian. Your daughter, because Slovak birth certificate or Egyptian or both. She have to measure because already I'm do it for embassy. Takže ona má aj ten ich nejaký proste aj certifikát, teda rodný list v arabčine, pretože on to proste zariadil na ambasáde, tak. Zeptej si, jestli toho psa teda má od té sousedky nebo má to vravel. You know why I answered to all this? Because not of her. Because only for people. Že on to nerobí tieto odpovede na otázky kvôli nej, ale kvôli tomu, aby ste proste asi vedeli, čo sa tam naozaj dialo. No. Prý teď Ester, ne, to se asi ptát nebudem, to je moc osobné. No. Only for people, not of her, you understand? Yes, yeah, I told. I can say only what? I can say for her, it's nothing for me, this is my private life, I will not answer anyone, you understand? Rozmarila, keď si vymýšli podľa teba, tak si vymýšli, ja si myslím, že Mira si vymýšli, on taky nehovorí 100% pravdu, ani nie zo zlata, ale určite hovorí viacej pravdy ako ona, takže asi tak. Mají v Egyptě psychiatrii? Do they have like psychiatrist in Egypt? Like the mental health doctor? Mental health No? Not like your country. Here we have one. Too much expensive. Že to nie je ako na Slovensku alebo v Čechách, že tam majú nejakého jedného proste v Hurgade a že je to strašne drahé. Takže to tam napríklad nefunguje tak, ako u nás, že keď si niekto chce stiahnuť na život, tak ho proste odvezú na psychiatriu do Bohníc niekde. No. Pak tady otázka, nebojí sa, že Miruš preskočí a môže im ublížiť? Are you afraid that Miruš can hurt you and your family, that she can like harm you or do some whatever, do something you understand? But she knows where you live. So what? Nebojí sa evidentne, že mu je to jedno, že proste si to vyrieši s ňou. A proč jí nezabrali, když se dořezala? Jako policajti. No, to už na to tiež odpovedal. Povedal, že ona má víza, nemá žiadne problémy oficiálne s políciou, takže oni nemali dôvodu zobrať. A kvôli tomu, že to tam nefunguje ako u nás, že proste by ju poslali niekde do Bohníc, ako som vravela, tak proste oni ako čo tam budú s ňou robiť, vieš, kde ju zavorú, za čo? Ona neporušuje proste z nej žiadny zákon.
Tady je krásná otázka od nějaké Teaky, no. A viděl tu sousedku, než šla na věky do práce? Have you seen the lady from who Mirush has a dog? Like the neighbor? No. Yeah. To asi. No, tak. To asi Čaká, až bude mít rodný list v egyptštině. Egyptštině rodný list už mají. aby oni odserují nedala, no. Určitě. Montičák ji odsud chodí donášet, no, ale to nemá žádného moderátora, že jo, to je... Končí víza teď, on říkal na měsíc, ne, že jí zbývá. Hej, že jí zbývá měsíc, přesně. Tady otázka. Mirka dnes říkala, že si dvakrát volali, je to pravda? Did you call her today? Like she said that you called her twice. Is that true? I call her? Yeah, today. Yeah, I call her because I must make for her calm. Because police going with her. No vlastne veď zo včerajška na dneska aj šok, tam bol ten stream, kedy bola ona ožratá pod liekmi a on tam volal tu tých policajtov, takže kvôli tomu. Takže kvôli tomu jej volal. Hello. Hello. Ahoj. Ahoj, Joky. Ahoj. Čau. A jestli byl někdy v kontaktu s její rodinou? Have you ever been in touch with her family? Yeah. With her family? With her? With who? Mám. With who? Mom? And about what? Mother and father. About what? About to talk normal, and the last time I call her family because she was cut her hand. And I show her family, no one care, you understand? No, že on sa rozprával s jej mamou aj s otcom a vtedy, keď si ona začala rezať tie žily a že sa oni vôbec o to nestarali, že im to bolo jedno. Wow, so they didn't care. Prosím tě, poprosíš ho jenom, jestli mi dá móda. Can you please make Eliška as a mode so she can go through the comments and block people who are, you know. Okay. This Eliška. Thank you. You're welcome, Eliška. Eliško, prosím tě, mohla bys odblokovat Ráďule? Zkusím to. Já s tím moc umím, učím se to, zkusím to. Pak tady bylo, že tvrdí, že je Midu, já nevím, jak se mu říká, je napsaný v nájemní smlouvě v její. Miruš is saying, Eliška už si moderátor oficiálne. Miruš is saying that you are on the, oh my god, how to say it? On the lease from the apartment, that you rented her place, that she haven't rented her place directly, but you are on the lease. Yeah, because I drink this, I ask more people about apartment for her. Že je tam i kvôli tomu, že pretože on jej vybavoval ten byt, ale že ona si ho zaplatila sama na mesiac dopredu. Už vravil predtým. You know, someone asked me about to help. She have dog, she have bag. You know, I must help. Even anyone. That anyone what? What? No one. Like Can only you help. So, no. Can you please repeat it? Can you please repeat it one more time? I say, okay, Linka. I say, if someone come to me like this, have back and don't have any sleep and want to apartment, I must help. Ja, OK. Že v podstate jej pomohol, pretože proste nemala kde zostať a kde bývať a že proste jej s tým pomohol. No. Tak se tu ptá, prosím tě, Magdalenka, že jestli, když poprvé se řezala, jestli tam s ní Mido byl, že tvrdí, že ano. When she cut herself for a first time, have you been with her? Yeah. Že áno. Že tam bol. Majo, neplatila, už to říkal. Je tady Mirka Play, nevadí. Čau, Miruš. No, protože nemají oficiální. Is Miruš here?
For sure she's here. Yeah, she's watching, but she doesn't understand. She doesn't understand English. A zeptej se ho ode mě, jestli Miruš doesn't understand English properly, so... No? Jestli je schopný udat na okno, aby se vyjádřil, když má tolik keců. Can you please add Miruš on the window so she can speak? For what? Na čo? People wants to hear, like, I don't know. I don't think it's a good idea, but okay, it's up to you. I was blocking her, but I tried. Že on ju zablokoval. Ale ako mohol zablokovať, keď je tu? Ja tomu nerozumiem. Asi je pod fejkem. Pod fejkem? Yeah. Proč se řezala před ním? Ne, já si myslím, že se neřezala před ním, ale že on tam nějak přijel. On tam byl, no, alebo něco takového. Má víc profilů, no to jo. Tady píše Milý na to, aby se obhájila. So she can defend herself, you know? What? So people are saying that you should add her so she can defend herself. Medúza, chod do prdky, prosím ťa. Yeah, I was here in her live before when she have Yasmina. Yes. And I said to her, you are a liar and no one speak about me and my family. No veď to sme všetci počuli, že keď ona tam pridala Jasmínu, tak potom on tam vstúpil do toho a povedal, a to bolo jasne počuť, že bol nasratý, že proste nemá ona ani niekto rozprávať o ňom, ani o jeho rodine. Že to proste neželá, až nech im dá pokoj. Řekni mu, ať si nesá na ten frňák, že si pak myslíme, že kecá. Don't touch your nose because people think that you are lying. Jo, no on neví, kdo tam s ňou včera byl. Ne, nevie, to sme sa ptali. Proč se řezala to? Proč se řezala, otázka. Proč se Why řezala? she was cutting herself? Because I said to her, I want my family. Pretože mu povedal, že chce byť so svojou rodinou a nie s ňou, čo sme si všetci mysleli, že to tak je. Prý teď píše. Teď. Miruš is saying that you are texting her right now. Right now, already my hand Yes. here. My hand Takže ako môže písať, keď má ruky, proste tak. A ešte si dáva telefónku k ksichtu, aby nás počul. Dáte nosem. Ježiš, telepaticky. Pani Milana nechala sme... Je od nejakej susedky vraj. Či je to pravda, who knows. Ja si nemyslím, že by mal možno nejakú konfrontáciu. A na čo proste potrebujete viacej drámy, si myslím. Už tu je drámy dosť. Mirka, proč snímá Orfy? Sme to povedali kvôli bytu. Which questions again? I need to really finish this fucking situation because We are saying in the Czech or in Slovak and we are finding give me a second. Nie, nechce s ňou nič v budúcnosti mať. Do you know what she have done to Yasmina? what? Do you know what she have done to Yasmin and her husband, Miruna? She have what? Do you know what Miruš have done to Yasmina and her husband? Like she caused them issues. It was talk not good, but I swear I don't have any contact with Yasmin, but Yasmin is very good person because I meet she only one time. Že sa stretli raz a že je veľmi dobrý človek. Asi myslím, že tiež Jasmina je v pohode. No, tak to je 100% v pohode. Žalúčka je tady. Hviezda Ahoj, naša bye. jasná. So we will finish this drama. We are finished. You need to finish this. You have to send us the screenshots so, you know, prove that she's lying. To Orfi nie je práve, proste. Vygooglite si originál, ako vyzerá Orfi. Čauko, žralúč. Vygooglite si, ako vyzerá originál Orfi a porovnáte si ho s tým zdrapom papiera, čo tam proste postla. Je to jednoducho fake. Jen tak originál Orfi nevyzerá. Simon nějaká chce jít na okno. Proč mám pocit, že když je schopná si vytvořit... Jo, tak to nevím. Jo, jestli Mirka pracuje, on říkal, myslím, že ne. Ne, nepracuje. She's not working. The questions are repeating. Nepracuje a nemá Orfi. Okay. Does she have a tourist visa or working visa? Well, I don't know, but she have only visa. I think resident visa. She has a resident visa?
Have you seen the card? Like, because you have to have a like resident card. I have received for that. But she have it? Yeah. No. Že má nejakú Well, rezidenčnú. I will see it's receipt for that. Že videl rezidenčnú kartu. Hele, ako tomu som asi neverila. Rezident sú turistické. Aha, tak vidíš to, ja vôbec nevím, jak to tam funguje. Simon, tak to napiš se, jestli chceš něco zeptat a Romik mu to přeloží. Počkej, tady něco bylo, ale jo, tady. Všem ještě lhát, přesně. Verona řekla, že měli spolu krásný večer, když se pořezala. Nebyl to spíš videohovor? Ktorý teraz krát sa porezal, včera sa rezala, predtým sa rezala. On tvrdí, že tam bol, on vravil, že tam bol s ňou. Proč nezaměstnali jsme agenturu děcka, to jsou otázky, no tak asi nechtěl, ne? Presne. Nikouši, ty vole. Ty se ho proč podváděl ženu? Protože mali problémy, to vravel na začiatku hneď, že proste tam mali nejaké problémy, takže on sa začal s ňou. Kdy končí? Za mesiac je končí. A ta fotka mi dá z její postele, to bylo u něho. Ano, to bylo u něho, ne u něj. To tady přeskakuje. Na mě taky. Říkal, že jí 10 dní neviděl přece. Now all know about the situation and all see all through or no? Že či mu... Are you asking if they believe you? No. All now see all through or no? If they see the truth right now, what was happening? That's what you're asking. Nothing. Only I want to finish this drama with clear. You understand? Že on chce proste to ukončiť, túto drámu a už sa k tomu proste nevracať a že by bol rád, keby ste pochopili, ako to bolo. Celá fešák. One lady is saying that you are handsome, that you look good. No crazy.